kutengeneza hii. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu atukuzwe. Siangalie mwenzako mwambie this is beautiful. Kama mwambie hama penye yako si lazima ukanishe na mtu mwenye anataka kukuongelesha. Amen. Alafu usalimie watu wawili watatu na uwaambie furahia mwenzako akishinda katika jina la Yesu. Alafu inue mikono yako tupigie Yesu makofi mazuri kwa sababu ni yeye ametenda haya. Amen. Amen. Kanitha ni mwako umeruwa thini na ni mwahukirio Kenya aro mundu wothe uramunyaraire niĩ nĩ njũĩ harĩa arĩ ekonotete nĩ gĩconoko ruo na thoni atangĩhota kwĩra andũ araigua gũkua. Amen. Kwa sababu ya muda tutaketi chini na mimi sitachukua muda mrefu kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Kwa sababu ya muda allow me to bring my congratulation message to my brother Reverend Maina wa OTC. Mujue mwenerio kindu kimwe ona ugimuthinekania nioe kwirigiriria mundu okoro mundu gikwirigiriria igwe kuguruka ni mundu uyu ani mundu kumtaraginya nyumba agubataire na kugiginya na kuu gwake nikuo kwatuma Ngai agocerwo handu haha nini wale twale ya Yesu muna mutumia waku nikwenda kumutia muno ni tondu wa muthenya wa umuthi. And as I normally say, it is not all hands that God entrusts in building an altar. And being given an opportunity by God to build an altar, udoyo ni ufati kusokeria ngatho tondu nginya njiarwa ciaku itikerigithio ni tondu wa wira uyu. Ngai witwarwo murani. Amen. Let me also appreciate our Right Honorable Vice President Kalonzo Musyoka kwa sababu ya kutupenda wewe na hawa waheshimiwa Munyaka, Mliongi, Maanzo, mheshimiwa wetu Wanjiru na wale wengine wote. Anytime we need you in Mount Kenya, nyinyi huwa mnakuja. Mmekuja JCM, tukafanya compassion na nyinyi, tulikuwa na nyinyi tukizika kijana wetu aliyeuliwa na polisi, Boniface. You are good friends of Mount Kenya. And kitu kimoja ningependa kuambia Mheshimiwa Maanzo, Wakikuyu sio wajinga. Wakikuyu huwa hatusahau. Na tukinyamaza tunyamazi kwa sababu hatujui. Tunanyamazaga kuprove ya kwamba tunajua. Kwa hivyo tuliona vile mlipigana kule bunge, mkipigania hata Gachagua asibanduliwe, huwa hatusahau. Na wale ambao ni marafiki zetu huwa hatusahau. Watu huona kama sisi ni wajinga kidogo, wanatusukuma kidogo, lakini sisi tukitokea tunaitangwa siafu. Kwa hivyo kwa hivyo kama askofu ambaye anaongoza kanisa Mount Kenya, mtoke hapa mkijua sisi sio wajinga. And we know who belongs to us and who does not belong to us. Kwa hivyo hatuongeani sana kama sisi maaskofu, hatuongeani sana tusijipate katika mashaka, lakini tunajua brighter days are ahead and God loves Kenya and Kenya shall not go down as long as we are still on our knees. Kikuyu is a praying community na sisi tunajua kumtukuza Mungu. Kwa hivyo wakati wote mnapotembea Mount Kenya, tembeeni mkiwa kifua mbele na mkiwa huru, kwa sababu sisi ni watu wa amani. Mimi najua umekuwa Vice President wa Mwai Kibaki, unajua ndugu ya Eugene Wamalwa alikuwa naibu wa mzee Mwai Kibaki, na mnajua kwamba sisi ni watu wa amani. Unaona hata mkipelekwa kotini wakili wenu ni Mkikuyu. Sasa hata lile kanisa mmetembea ni Wakikuyu, askofu anayehubiri ni Mkikuyu, na hatujawasumbua tangu mlipokuja, hamjawekwa viti za nyuma.
Nyinyi hata ndio mmewekwa kwa viti za maaskofu. Sasa kumaanisha kwamba sisi tunapenda waheshimiwa wetu. Na sisi mtu yoyote ambaye atakuja kwa amani tunampokea. Sisi tunasemanga ukija kwa amani tunakupokea. Na sasa ukija kwa fujo, Wakikuyu wana vijana wao, vile tu Wamasai wana morani, hata Wakikuyu wana vijana wao. Na huwa tunasema Wakikuyu ni watu wa amani na hii nyumba imebarikiwa. Sisi tumebarikiwa. Kwa hivyo karibuni sana on behalf of my reverend. Karibuni sana. Mimi naitwa Bishop Ben na hudumu kanisa la JCM pale bypass ya Ruiru na tunamtukuza Mungu. Kwa hivyo hata nitambue baba zetu maaskofu ambao wamekuja hapa tukiongozwa na Bishop, tukiongozwa na baba yetu ambaye ametulea sana General, na maaskofu wote walio hapa, askofu wangu Peter Mureu Maina ambaye tulihudumu naye sana pale Gatundu na ambaye amewakilisha Bishop wetu Frederick Wangombe leo. Tunakutambua baba yetu na tunakupenda sana. Na maaskofu wengine walio hapa, naona maaskofu wengi, wachungaji wetu tunaohudumu na wao hapa makanisa yetu ya Ruiru na nje ya Ruiru, ninawaheshimu na ninawatambua na kaya murani ni wako nyitera Maina ona inywe no mwoke muthenya umwe tondu Ngai ari muoyo. Amen. Na aria tuli migura-ini ya gukombora tume haha twigwatĩire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Ona niĩ ndoka gwĩka atĩa? Kwĩgwatĩra. Aria tũrĩ mĩgũnda-inĩ ya gũkombora tume haha twĩgwatĩire tondũ Ngai nĩ mwega. Acirika a kanitha ũyũ nĩ ndĩmwendete. Na gũkũ gũtingĩaga thimiti ciakwa. Gũtingĩaga cuma ya Bishop Ben ĩnyitĩrĩre haha. Nĩ tondũ nĩ nyendete mũthuri ũyũ. Mũthuri ũyũ rĩrĩa niĩ ndakaga harĩa bypass, okire akora kanitha ũrĩa twakĩte akĩnjũri mũndũ wa Ngai. Kĩahũthĩre cuma ĩyo wahũthĩrire mũndũ wa Ngai. Anjũri kogũrũka. Yuri Maina maũndũ marĩa mothe warora wona ũkũgũrũka ndĩrona Ngai. Akĩnjĩra kanitha ĩno othe kaihũra rĩ, ngĩmwĩra mwene ndagĩkũihũria acape. Praise the name of the Lord. Ona Musa maũndũ ma maritũ eraga Ngai ũraga andũ aya ndũrĩrĩ ciuge ndũrĩ ũhoti. Maũndũ mangĩ ekaga ũgatigĩra Ngai. Rĩu nake rĩrĩa ndambagia rĩ ngĩmũria atĩrĩ ewe warakire mũthitũ. Yuri yana ewe warakire mũthitũ. Ndũri ũkaga nginya gũkĩambata na arĩa me ũtici. Ngĩmwĩra ona niĩ njũkĩte na arĩa othe me haha na ngĩnguma nao indi. It was a joking moment na tukigera ihinda rĩega mũthuri ũyũ na Maina nĩ ngwendete nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩmwe. You have a zeal for this nation. Na Mwangi Maina akili zake zote zinakuwa kwa nchi hii. Hata akihubiri atoe aseme nataka kuhubiri kuhusu kuokolewa. Mgoje 90% itakuwa Kenya. Unaona vile mabendera imejaa hapa. Mambo yake yote ni Kenya. Na sasa alitoa unabii juzi na akatwambia rais wa Kenya atakuwa Kalonzo Musyoka. Sasa mimi sitaki kupinga unabii. Sababu mimi usipingi unabii. Sasa ujue ni uombe Mungu sana. Kwa sababu kama haitatimia utapigwa. Utachapwa. Sasa acha magunia. Sasa utaenda kupea senta hata ukiwa uchi wewe sasa. Ndio unabii fanye nini? Sababu watu wanangoja isipotimia. Unajua kadhaa zimetimia na tumetii. Mingi zimetimia na tunakuombea Mungu sana. Zaidi ya yote Mungu akulinde na azidi kukupea neema. Amen. Sitaki kuchukua muda mrefu kwa sababu tuko wengi, masaa yamesonga, lakini nataka nilete neno fupi kwa sababu in the deepness of the word of God, that is in the inhabitation of God. Mahali palipo na neno kwa undani, hapo ndiyo mahali pasiri pa Mungu anapoishi. Na sasa Wakikuyu wenzetu mtakubali niongee kwa Kiswahili nikichanganya kwa sababu sio nyinyi tu sasa leo. Tuna watu wengine ambao nataka wagawe mkate. And this is my simple message to you. In your success,
is going to be silent. If you have to silence an enemy, don't silence your enemies using the same words they used against you. Angĩkorwo nĩ ũkwenda gũkiria thũ ciaku, ndũgacikirie na mĩario ta ĩrĩa maririe rĩrĩa maguraria ngoro yaku. Praise the name of the Lord. Nĩgetha Hana akirie Penina, ti kwaria aririe ũrĩa araria nĩ gũciara aciari. Na ũmũthĩ tũĩ haha Ngai arokũhe kĩrĩa gĩtũmaga thũ ciaku ikũhatĩke. Gũtinanyita Ngai arokũhe kĩrĩa gĩtũmaga thũ ciaku ikũhatĩke. Maina Ngai nĩakũrũĩrĩra na ndanakũrũĩrĩra mĩario, akũrũĩrĩra na gũkũhotithia kĩrĩa gĩtũmaga ũthitĩkwo. Ninasema kama kuna kitu Mungu anafaa akupatie ushindi juu ya kile ambacho ukusukuma, kama vile Hana alisukumwa na Penina, baada ya kujibu kwa maneno alizaa. Praise the name of the Lord. Gaina akuhotanire na gũcokanĩrĩria na thũ ciaku mũcokanĩrie. Ngai arokũhotanĩra na gũkũhe kĩrĩa meciria ndũngĩgĩa. Isaiah chapter 25. Praise the name of the Lord. Because most of the times, kama hemu tukireirie na Mungu huyu, niyo ndanatoa na tutoe. Ndio nina makiora na menya huyo turahura ni kichwa maji. Mimi moyo ni muremi natural. Ni nditaka soka na nando ndio wekaje ka. Waja biasa nikayana mtu. Waja biasa nikatwara na nguru. Waja biasa nikagura ambulance. Auga nindagura ambulance kwa yara rukai utaho no gakadi bitari. Maundu macio nimo matumara gwikona uyu ndinde cidana nake. Ni matindikite muthuri uyu muno nginya social media-ini. Ni mamuhurite bara ndito muno. No ni gukenera Jehova Ngai wa matu-ini. Tondu utekumacokeria Ngai arakwĩra kĩrĩa meciria ndũngĩgĩa. Ndũgecirie wa kanyũmbatano no ana. Ndũgecirie wa kanyũmbatano nĩ ithatũ. Kĩrĩa meciria ndũngĩgĩa ni kile ambacho walifikiria hawezi pata. Wacha Mungu akupatie ndio kifunge midomo yao. Because watu ambao hawakutakii huwa wanafungua mdomo na macho yao wakingoja usambaratike. Badala ya kusambaratika, wacha Mungu akusimamishe. Badala ya kuisha, wacha Mungu akuvike utukufu. Anapotika kuone kwa hadui. Kaya hotogogeria kimotho. Mwana ndo naikana atao. Wewe waikira neno ya kata. Kaya hotogotanira. Tanikire Isaiah chapter 52. Takoma mama muhali wa mbele. Maina ndo kwa uwekira hiyo. Tondu we muthuri mwega. Praise the name of the Lord. We muthuri. Rĩrĩa ndĩrambĩrĩirie kanitha, maina nĩ amwe arĩa mokire kũnjĩkĩra hinya. Tondũ arĩa aingĩ marĩho nĩ kũnjũraga manjũraga wakoro. Praise the name of the Lord. Arĩa marĩho nĩ kũnjũraga manjũraga. No mainokire akĩnjĩra mũndũ wa Ngai, haha woka kaiana nĩũndikana no kĩngĩ mĩrongo ĩtano. Praise the name of the Lord. Ũmũthĩ tũkĩte gũkũrĩha wĩra ũcio. Tondũ wega mena mwanjara ũrĩagwo. Bwana Yesu atukuzwe. Wema hulipwa na ubaya hulipwa. Ninyi mmeelewa vile nasema. Kitenda wema unalipwa, kitenda ubaya. Hata mtu asipokulipa uliyemtendea mabaya, kuna Mungu mbinguni ambaye huangalia. Praise the name of the Lord. Isaiah chapter 25. Isaiah 25. 25. From verse 1. Amen. Ati kĩrĩa Ngai egũkũhe he kanua gegũkĩra. Kĩrĩa Ngai egũkũhe nĩ harĩ kanua
mauku na mato itwa yako egwatia tataka mwakoro bodia Jehova atakiendie kanwa kamwe kare kana konya atubebe ile zangu gayaro mwekera muona gota gutageria kono ni wati de kuone hano kwarago gayaka ne kamotu gataine ukarigia wega Isaia 25 muhari wa mbere mwathani we niwe Ngai wakwa niĩ nĩndĩrabangĩte korwo Ngai nĩangĩrarũrĩria ũngĩrathikĩrĩra nyeki na nĩcokerekeire cia mbaũ no ndanagarũrĩra reke ndĩmwĩre nĩ kũrĩ andũ mũtindĩkaga mũno mũgeciria Ngai no agarũrĩre ũrĩa abangĩte tondũ inyuĩ mũtirenda igĩrĩria nĩ kũrĩ andũ meciragia korwo matirenda rĩ atĩ Ngai ndarenda. Kuna watu hufikiria kwa sababu wao hawataki ati Mungu hataki. You don't own God. God is not a personal belonging. You don't own God. Don't curse others using God. Stop throwing back arrows to people thinking they will die. Dia wesperia todo vai redo até cair a rede. Uma bishop é de mamura bishop bem. Eu posso não mamura. Quando vou dar reda, cair minha reda. Mas ainda não cara ninguém leva o buraco. Olha que o cara loyal, don't listen to people who are created to pull others down. Ukiwaambia kama kuwa rais wanauliza hata anakuwa rais kwani ako na miaka ngapi? Kwani Malawi sikudhalika alipata kiti akiwa na ile wote. Don't listen to people who are created to pull others down. Mheshimiwa Manyaka, don't be a Moses. Be a person who encourages others, because someone who encourages other people, he will be encouraged.
kekikalo akimukore hindi kayamate ndiye otoyo noke kuomoza na rakwa o torore kekikalo akimukore hindi kayaro amye maurumore angotelia hepaya mahinga Jehova ni akete itola ligia hepa ya mahinga mane mahinga masokane iyo egatietale para mahinga eliatona omole na ukamwanya ndiko iria iteire no kamwanya ndiko iria ciagiteire itora rĩrĩ ndikanoke Jehova nĩ amomora ndahoya mũthenya wa ũmũthĩ inyuĩ mũrathikĩrĩria kiugo gĩkĩ hingo ciothe na ngiri ciothe iria iragia ũtonye na ũtuĩke kĩndũ Jehova arocimomorania ũcio tũrarĩria arĩa tũkĩndũ makahĩtũkĩra Jehova arotũrania hingo arocigoiria hingo icio kĩrĩa kĩgiragia ũtonye ũtuĩke mũndũ Jehova nĩ amomoraga arokũmomorera kĩrĩa kĩgiragia ũtonye aromũithia kĩrĩa kĩgiragia wambarania hĩba ya mahiga Jehova arokĩmomora andũ wekiaga kũrangagia rũme mbara Jehova amekwambia Mungu apigane vita Mungu sio baba Mungu sio Mungu Mungu sio bishop Mungu ni Mungu wa vita kwa hiyo unaruhusa ya kuambia Mungu pigana na wanaopigana na mimi tesa wanaonitesa sukuma wanaonisukuma yeye ni Mungu wa vita na Biblia inamuita Bwana wa majeshi wale majeshi ni kupiga chips ndio kuniambia Mungu atumie majeshi aliyo nayo usiogope kumwambia Mungu nipiganie na wakati mwingine usiingize mikono yako kwa vita wakati mwingine kuna vita unaachia Mungu unaangalia unaona hii Mungu hii siwezi hii sifanye nini hii mikono yangu nitashika hivi sasa kwa hii vita ingia huyu alikuja akaniuliza Bishop huyu baina huyu akaniuliza Bishop unaweza nanga hadi na watu wa social media wanakutusi kila siku nikamwambia weka mikono hivi na unyamaze na moyoni mwambie Mungu nipe askari watatu peke yake majeshi ya Mungu zilize mengi omba Mungu wawili uone vile atakusumbulia watu Mungu anajua kusumbua watu mheshimiwa Kalonzo Mungu anajua kusumbua Mungu anakusumbua hakuna sumbua kama Mungu Mungu anaweza kukusumbulia adui akiangalia nyuma anaona kuna kitu kinamkimbiza na hakuna kama anaweza bomoa kuta zibomoke zianguke ili tuweze kuinua mawe na tuinue mjengo kama huu hakuna jambo ambalo hawezi praise the Lord hakuna jambo Mungu ambalo hawezi kuna mambo ambayo tunafaa kumwachia Mungu unaenda tu mbele zake unamwambia Mungu maana nimefikisha na hii mambo ishika nimeona aishi sio kama akanikako wewe dili na hiyo watu wanachomeka unawakosa kuna watu katika maisha yako wanakusumbua leo lakini wapatie muda hautawaona tena your success is going to chase them away kuna watu hufai kusukuma wachungaji kuna watu hufai kusukuma wacha wasukumwe na ushindi wacha wasukumwe na ushindi wacha Mungu akushindanie wenyewe washindwa kuvumilia joto ya ushindi wako kama ukipata pesa Mungu atakushindania pata pesa na mikono yako ihesabu mingi praise the Lord kama ukijenga nyumba kama hii kuna watu wanafaa kuondokea wacha waondoke na success usiwafukuze kwa mdomo watarudi wafukuze na success Bwana Yesu atukuzwe ukitaka kuondokea watu wa Probox ununua Range Rover kwa sababu hata garage umeondokea wao wakienda Global unaenda Range Rover Center ukitaka kuondokea watu wa Range Rover ununua ndege sababu hata mahali huko hawatakuja ukitaka kusumbua wambea wanaofikiria hutafika katika maisha oma bibi mrembo tafuta tu vile utakaje watu wanasema huyu kijana huyu kati ya kanisa ni kupanguza ni kupiga keyboard ni huyu hata wao jaribu fanya kitu chini jaribu tu ndio utaweza toa material zote mpatie mbingu na dunia zikuwe zake huyo msichana mpaka aingie box alafu waone umefanya harusi na msichana watasema huyo msichana anihurumia lakini ndani yao wanaungua praise the Lord the only way you can bring down your doubters is to win and have success hawa wakienda kotini hawa huyu akishindwa kesi anasikia
kama ni mgeni. Anamwambia wewe ndani ni mgeni. Lakini unajua ni kesi amepoteza. The only way to be it is to be successful. Na yeye anakuotania. Ndio kama hatamu sio ukamwanya riko iria iriteire nyumba ya unene iria rucindu ciakite igwe ati ukamwanya riko nyumba cia unene rucindu ciakite nyumba nini ciakite nyumba cia unene mairaga kwe ona muthi okorwo haria andũ mategũka igongona rĩrĩ rĩa nĩ arĩa wĩtaga arata andũ arĩa megũtĩĩra igongona rĩrĩ mũno nĩ ahunjia kũringu wenzako. Nimwambie ukweli nisimwambie? Nimwambie ukweli nisimwambie? Andũ arĩa mategũka igongona rĩrĩ rĩa nĩ andũ arĩa ũtindaga nao kaingĩ. Wenda gwĩtĩkia ũna matigũka na marera Facebook na YouTube mwena ũrĩa ũtonanagia nĩmarona. Arauga maranjĩra tugatĩria rĩ nao no atano acio angĩ othe matirĩ magoka. No ũyũ ndarĩ atĩra kesa ciao, ũyũ ndarĩ atĩra mĩcango yao, ũyũ ndarĩ atĩra ũndũ wao. Ti tondũ ũndũ ũngĩ Ngai anjia gũkũhotanĩra nĩakwehagĩrĩria andũ. When you are winning, your success will disperse many, but God will bring the right people at that particular moment. Aliona huko kewalata. Wale tukehujie mwaje na kazi maneno kwa kuvuka. Ni timu la tawa. Ile timu ya tawa maje ndo atereme na wao tisi. Kwa yangu kabila. Hili ya dino cia nyumba cia goiramo moro. Itimomoragwo na kemoi, itimomoragwo na turera, itimomoragwo na itinga, imomokaga rĩrĩa mũndũ anjia kũhota. Rĩrĩa mũndũ anjia na mwacemania nao nĩmagakwĩra ndĩhotire gũka nĩndatĩkĩrio hanini no nĩngĩrire Ngai nĩ ũndũ wa tũkanona tũcarie maheni. Thingo ciao ciamomoka kĩrĩa mekaga mendaga kamwanya o ka mũndũ kũũrĩra. Ndĩrenda gũthaitha Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩtheru mwaka ũyũ ũtanathira nĩakwehererie andũ arĩa monekaga ta maragũkenera no thĩinĩ wao kũiyũrĩte ũhinga, thĩinĩ wao kũiyũrĩte ũũru, thĩinĩ wao kũiyũrĩte ũmena. Jehova ndakareke Ngai ndakareke ũrĩkie mwaka wĩna andũ ngoro-inĩ yao makuonagia na nja me sawa. Othe nĩmaugaga ndĩgwakanina na gĩkuru gĩkũhanaga atĩa agaikara mbere ya ageni. Andũ acio nĩ delayers of destiny. Praise the name of the Lord. Metagwo delayers of destiny. Ona imatungatĩ if there is a delay of destiny in your ministry, Ngai nĩenderia ciake aherie kahora. If there is a delay of destiny, Ngai nĩakwehererie kahora. Nĩgetha ũgakinya hĩndĩ ĩrĩa Ngai arũire Iburahĩmu amenyire ũyũ ndingĩmũtwara kũndũ Bethi angĩkorwo ti arĩ mũtũũrĩre-inĩ wake, angĩkorwo Ngai ndigũciara mwana Loti e mũtũũrĩre-inĩ wakwa, etha njĩra ũtũtigithũkanie na Loti. Ngai nĩamenyire Iburahĩmu aciara Loti arĩ gwake arume Iburahĩmu ameongera. Walikuwa wanaangalia miaka ya Ibrahimu, wanaona miaka 100 na hajapata mtoto. Mungu akajua lazima nifukuze Loti aende, kwa sababu Ibrahimu akizaa mtoto Loti wakiwa pamoja na yeye, watu wakasema mtoto ni wa Loti. Kama kuna mtu amezuia uzazi mtoto, Mungu akuseparate. You know there is separation and division. God is not a divider, God is a separator. May God separate you from the layers of destiny in Jesus' mighty name. Hata nchi yetu, the layers of Kenya's destiny, naomba Mungu awaondoe.
sio kuwaondoa, wanyamazishe milele na milele. May God raise people who has Kenya at heart. Mungu aliona watu wanaopenda nchi yetu. Hii nchi yetu tumekuwa mbali sana. Nilikuwa UK juzi nikajiangalia hiyo nchi. Nikaona na hawa ndio walichora map ya Kenya yetu. Na wakaacha wametusetia some structures. Barabara mtajenga hivi, nyumba zenu zitakaa hivi. Halafu nikaangalia hiyo Kenya for 60 years. Nikiwa huku nikaenda live, nikaleta shida sana. Nikauliza kwani ni nini hakiwezi fanyika Kenya? Tukae namna hii. Hakuna watu wanalipa kodi nyingi kama hawa. Hakuna watu hutoa pesa mingi kama hawa. Na hakuna watu wanakosa huduma kama hawa. Praise the name of the Lord. Hata sasa wa Kenya badala ya kukimbilia kwa serikali wanakuja kanisa. Bishop nisomeshe hana katoto. Mimi niliangalia juu sasa niko na watoto 233. Mheshimiwa Kalonzo alikuja akanisaidia tukasomesha mmoja na tukatengenezesha mwingine hospitali. Because watu wamekosa matumaini na viongozi, watu wanaona mahali pamebakia usalama ni kanisa. Na sisi tunaokota tu sadaka kidogo. Lakini unaona wacha tu nijifinye, Kenya mwenzangu afanye nini? May God raise people who have Kenya at heart. Na nyamazishe players of our destiny. Toma kama mshodeki. Ukiona mtu yaje akosea niko kuya yana mumono wake. Kogo adwa torere iria yenya. Alikirikia. Kogo adwa torere iria yenya. Ne mara ngo kumagia. Matikwaja kumia metodo wodoke. Ni kuria tumego kumia kanitonya nyambaraja. Ni kuria tumego kumia kanitonya te kabega. Adwa torere yenya nimekwa ya kumia kanitonya bakwa. Nekekinya kwe ubago waku kutumendorere kumia. Nekekinya murere waku kutumendorere kumia. Nekekinya mutira waku muhunjia kutumendorere seje kumia kai. Ni undu uria kai amuteithiritie. Kai amuteithia kinya Edonia atware makari mamwende kinya thega poju. Na wetigagirwo ne matura ma ndurire iria ne makuhia. Ate ni moragira harime Nigeria ya doa kai maina na hoka alikiana adini moragira tekeke muri ipoda tuego wotire mono tarikanga balo kahatwa. Praise the name of the Lord. Unajua hapa hakuna mtu hana historia ya kwao. No kolosia na situ. Tarwe aliniwa ya kwao. Wewe ndio yule sasa sitoka sigua. No se hace aquí que por eso se han ido así. Praise the Lord. Ni hapa ni watu wachache sana waliona sausage utotoni mwao. Mimi sausage niliona baada ya kutahini nikaenda Nakuru. Na nikakula za 1000 karibu nikufa. Kwa sababu mimi nimezaliwa Baringo mahali hata sausage ni kusema vibaya. Mimi sausage ya kwanza nilikuwa natembea the streets of Nakuru. Nikaona kagari kanasukuma na vitu ndani. Hata sio sausage ni smoke. Nikaona huyo mtu anatolea watu na wanaanza kukula nikatamani. Wacha nyume ya kwanza. Unaona yule tuna nani sio natendeka. Dai yule odosio kamenega kwa. Unaona tena sana kuna Mungu anataka yule kani. Na ndani ya kule hapa. Kelea mwaina ndani yake. Kilie mogo ndani yake to smoke. Tabiana gaurao ndio atukore mundu kwenda ile sema osi. Gaurao la esiene ni ego kaka bila twiri. Gaurao ile kasoka kabila ni twiri. Na hiyo mambo ni ndani soda yake leo. Kutoka kile fridge. Kutoka kile duka ile fridge ndani soda yake leo. Kutaka kamweta. Kutiri mundu taikamba.
Kakera hapa watu wengi hapa wako na historia mahali Mungu amewatoa. Na ukiona watu wameng'ara hivi usiwaone, ona Mungu wao. Kwa sababu kila mtu ana historia. Praise the name of the Lord. Kila mtu ana historia hapa. Na usipate kuambia ushirika. Usianze kusema ati pesa ndiye baba na mama wa mabaya. Hakuna. Pesa ndio kila kitu. Na ukipiga magoti usitoke kwa maombi kama hujaingiza Mungu nini? Watu wengine ukiona na hasira, sio hasira, ni pesa. Wanaisha tukuzi. Hata nyinyi kwani wa Kenya kuna hasira ya nini? Zile pesa kuliambiwa mtaweka mfuko mmekosa. Mliambiwa mtaweka pesa mfuko sasa imekosa. Ndio maana tuko na hasira hizo haumi. Wacha mkunywe hivyo. Ndio hii chaguzi zingine tunaenda, hamtapiga kura kwa roho, mtapiga kwa akili. Mimi nijaribu kuwakataza. Mimi kwanza na kuraingi sana. Kikiwa hapa, mlisema hampangwi. Sasa mlipangwi mpaka mkapangwi mnapangwa sana. Hawa ni wakataza hawa. Na wakanichukia sana hawa. Although hata mimi mwenye nilisaidia sasa ndio huyu. Alirudi pole pole, anakula kama mnyama. Mimi nilijaribu kumpandisha mlima pale. Ikakataa. Sasa amerudi nyuma pole pole, amekaa pale sasa yeye vidole yote na miguu iko kwa mchuzi. Hata yeye naye nini? Na ndio hasira yenu imeinuka. Lakini wakati unakuja, ukao mtaenda kwa aibu, hamtataka kujua ni nini mtaangalia. Mtakuwa nyinyi mtaanalize kwa hawa wanasoma vitu. Mtaanalize mtu na jina lake, majina yake. Amezaliwa wapi? Anajua kufanya nini? Sio mtu atakuja hapo na Biblia atamwambie maana ya roho sallallahu. Hapa Mungu haingilii hii. Sasa hii mtaenda kama watu wa Malawi, mtaenda na nini? Kake yake wewe. Mungu bila tena. Ona kama wote ile idani, Mungu ndio anakuwa hiyo. Leo mtatoa yake. Ipi kwa nane? Ni hali ya tora. Maina dukantia kurira heka. Muthini oragira harika. Andũ aingĩ nĩ mũhĩndo. Tutire tũrakinyanĩra ũrĩa Ngai arenda tũkinyanĩre. No tũtakinyĩte ho tũgwĩka atĩa? Nĩ tũrĩre harika. Ngai ũcio ũteithĩtie Maina ndananina iroto Ngai wake. Ahunjia Ngai wahe Maina gĩkanitha kĩnene. Tiga kũigua wĩru. Ndaminĩte taici ona nene gũkĩra ũũ. Ũrĩrai ho atheni moragira hariwe. Atheni moragira hariwe. Aria bataru nao makorera hari we hiko ya thina. Aria bataru moragira hariwe hiko ya thina. Wina thina. Wiko bataru. Yoreta kuota na usiapikire. Urira hari. Na Maina ni atuonia wewe. Urira hari Ngai. Ukauma moko. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tusimame tuombe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nataka tu uchukue dakika sekunde moja tu. Hata usiseme mambo yako. Funua tu kinywa chako ambia Mungu asante kwa kumsaidia kwa Tumaini. Just open your mouth and thank God for helping our Reverend Maina in Jesus' name. Mwambie tu asante kwa sababu ya kumtendea mema. Asante kwa sababu ya kumletea baraka ambayo imenyamazisha adui zako. Asante Mungu wetu kwa sababu umeleta mawe haya pamoja kwa sababu ya ushindi wa neno lako. Watu wote watakapoona hivi watakutukuza pamoja na yeye. Asante Mungu wetu kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunalishukuru jina lako kwa sababu wewe ni Mungu anayetujali, Mungu anayetupatia bila wivu, bila kinyongo, Mungu anayetuangalia kama amejaa amani. Thank you Father. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩtũkwenda gũgũtĩĩa na gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mũthingu. Ngai witũ, maũndũ ta maya nĩmo Sara oigire atĩ andũ arĩa othe makaigua nĩngĩte mwana nĩmagatheka hamwe naniĩ. Ũndũ ũyũ Ngai wa matu-inĩ tũkĩte gũtheka hamwe na Reverend Maina tondũ wee nĩwe wamwĩka ciĩko ta ici, wee nĩwe wamũkinyĩria ũtugita ũyũ. Ti guoko kwa mũndũ gwĩkaga ũũ, gũkũ nĩ guoko gwaku.
nitũkwenda kwaria kĩrathimo igũrũ rĩake na bamĩrĩ yake. Ngai witũ ũromũteithagia, ũrotũra ũmũnyitĩrĩire, na kũrĩa kũraya wamũigĩire Ngai ũromũtwara. We wĩ Ngai mwene thĩ ĩno yothe, ũngĩona nĩ wega mũthiũrũrũkie thĩ ĩno yothe, akĩraga andũ nĩ ũteithagia mũndũ na mũtumia wake na ciana ciake. Ngai witũ ũromahe thayũ ũrĩa ũkĩraga kũmenya kwa mũndũ, rathima ciana ciake cia kĩroho, andũ arĩa ciarĩte na kũmera we wĩ mwega na wĩ mũtugi. Ngai ũromakinyĩria wega na ũtugi, na tondũ wamambararia gĩkĩro kĩngĩ thĩinĩ wa ministry, ona mĩtũrĩre yao kĩũmbe Ngai mambararia no meke wega, kiria andũ ciao na ũhotani, kiria andũ ciao na kũmatuga, kiria andũ ciao na kũmatongia, kiria andũ ciao na kũmekĩra ũrĩa monaga ta matangĩkĩra. Athima andũ arĩa megũkũ no meke wega, athima atungatĩria Mwathani matĩire maguta ta magakũmanyarara, tondũ kĩrĩa mũndũ atĩĩte nĩ atuĩkaga ta kĩo. Ngai ũromakinyia kũrĩa monaga no mathiĩ. Ngai ũromahe wagĩrĩru thĩinĩ wa ũtungata ũyũ, marohana na kiugo gĩaku kĩrĩa gĩtuĩkaga nĩ gĩtongu onao matongie, marohana na kiugo gĩaku kĩrĩa kĩragwo nĩ gĩtheremu onao matheremie. Reke Ngai kanua kao kaiyũrwo nĩ ciugo cia wega, na mũndũ wothe makera wĩ mwega nĩ agetĩkia na marũmĩrĩre. Ngai witũ mũndũ wothe magetio ũtonga wa gũtungata na tũnua twao na kamaima, makinyĩrie tha ciaku hamwe na bamĩrĩ ciao. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Inua mikono yako tumtukuze Mungu.